Ассалому алайкум тамошобинони гиромӣ. Хушомадед ба канали мо. Дар навори имрӯза мехостам ба шумо тарзи бофтани бузичаро нишон диҳам. Аниқтараш калаи бузичаро барои ороиши занҷири чӯчаки кӯдак мебофем. Барои ороиши чӯчаки кӯдак мо дар наворҳои пештара калаи хирсакро бофта ба шумо нишон дода будем. Яъне барои ороиши занҷирае ки дар чӯчаки кӯдак мо мечаспонем, ҳар калаи ҳайвон, ҳар чизе ки шумо хоҳед барои ороиш онро бофта часпонда метавонед. Ва имрӯз мехостам калаи бузичаро ба шумо тарзи бофтанашро нишон диҳам. Ва барои бофтан ба мо риштаи хокӣ ва сафед ва инчунин ан ҳамин тавр ҳарфҳову мурраҳҳои чӯбин ва чашмакҳои 10 милиметра лозим аст. Ва он бофтанро аз кала бо ранги хокӣ сар мекунем. қисми зиёди риштаро дар ин ангуштамон тоб дода, камашро бошад дар ин ангуштамон тоб медиҳем. ҳамин тавр якто пайваст карда 6 то занҷир мебофем. як, ду, се, чор, панҷ ва 6. ва қисми ками риштаро ҳамин хел кашида ҷағз мекунем. ва дар охирон бофтаамон пайваст мекунем. акнун 6 то ҷуфт мебофем, яъне дар ҳар сурохӣ дутагӣ мебофем. шашто ҷуфт бофтам. риштаи ишоратиро аз охирон қисми бофтаамон мегузорам. акнун якто тоқ, якто ҷуфт мебофам. якто тоқ, якто ҷуфт. тоқ, ҷуфт. то ҳамин қисме ки риштаи ишоратиро гузоштем, то ҳамин қисм якто тоқ, якто ҷуфт бофта меравем. то охир қатор якто тоқ, якто ҷуфт бофтем. акнун 2 то тоқ, якто ҷуфт мебофем. ин қаторро низ то охир 2 то тоқ, якто ҷуфт бофта тамом мекунем. ин қаторро низ тамом кардам. акнун 3 қатори дигар оддӣ мебофам, яъне дар ҳар сурохӣ яктогӣ мебофам. ҳозир мо 4 қатор бофтем. 3 қатори дигар ки оддӣ бофем, дар умум 7 қатор бояд шавад.
باز دوامش رو به شما نشان میدهم. سه قطار عادی بافتن تمام کردم. سه تا تاق، یک تا جفت میبافیم. قطار نوبتی را سه تا بافتم، یک تا جفت. باز یک، دو، سه، یک تا جفت. این قطار رو نیز سه تا تاق یک تا جفت بافته تمام میکنیم. این قطار رو نیز سه تا تاق یک تا جفت بافته تمام کردم. اکنون رشته را عوض میکنیم. رشته خاکی را میبریم. اینجا را باشد رشته ها را پیوست میکنیم. رشته اشارتی ما را میگیریم و چشمک ها را پیوست میکنیم. چشمک ها را در بین قطار چهارم و پنجم پیوست میکنیم. در بین 4 تا پرتافته باز دیگرش را پیوست میکنیم. همین طور و به همین پلاستیک ها محکم میکنیم. اینها مخصوص برای همین محکم کرده این چشمک ها همراه چشمک ها فروخته میشوند. با رنگ سفید بافتن را دوام میدهیم، اما با فاصله میبافیم. با فاصله یعنی سیمک بافندگی را در رشته تاب دادن. همین طور یک بار میبافیم، از دو تایش میبروریم، باز همین طور تاب میدهیم. در همین قسمی که بافتیم باز در همانجا میبافیم. همین خیلی گرفته باز از دو تا بافته‌مون میبروریم. در اینجا سه تا بود. باز یک مرتبه دیگر همین طور تاب میدهیم، میبروریم و از دو تا بافته‌مون میبروریم. باید در سیمک بافندگی 5 تا بافته بوند. باز 4 تا شد، باز یک تا دیگر میبافیم. همین طور یک تا بافتیم، باز از دو تایش میبروریم. 5 تا بون. اکنون از همش همین طور یک بار میبروریم. از همش برآوردیم، باز یک مرتبه دیگر همین طور پیوست میکنیم. و در همین سوراخی که در برش هست یک مرتبه دیگر همین طور پیوست میکنیم. باز بافتن رو دوام میدهیم. از سوراخی دیگرش باز همین طوری که پیشتر بافتیم تکرار میکنیم. سیمک بافندگی رو تاب داده همین طور از دو تایش میبروریم. در سیمک دو تا بون باز میبافیم، از دو تایش میبروریم. در سیمک سه تا بون باز میبافیم، از دو تایش میبروریم. 4 تا بون باز یک مرتبه دیگر
намитав боз аз дутояш мебарорем 5 тобон ва аз ҳамааш якбора мебарорем. пас аз ин як маротибаи дигар намитав мебарорем. боз аз сурохи дар бараш буда якто намихел пайваст мекунем. боз аз ин бофтай аз ин сурохие ки бофтем аз ине аз дигараш боз ба фосила мебофем. намитав симаки бофандагиро тоб дода як маротиба аз дутояш мебарорем, боз тоб дода боз аз дутои дигараш мебарорем 3 тобон. ҳамин тавр такрор мекунем. 4 тобон ва 5 то. 5 то шуд. аз ҳамааш якбора мебарорем. пас аз ин яктои дигар пайваст мекунем ва аз сурохи дар бараш буда як маротибаи дигар пайваст мекунем. дар вақти пайваст кардан барои ана ин бофтаи мо шакли намихел гирдакро гирифтан як ангуштамонро ҳамихел дар пасаш зер карда баъд мебарорем. агар ин хел накунем шаклаш ана ин тавр гирдак намешавад. ҳамин тавр то охир давом медиҳем ин қаторро. яъне ба фосила мебофем ва аз дутояш бароварда дар охир 5 то мемонад ва аз 5 тояш якбора мебарорем. бисёр осон аст. агар якум бор дуюм бор натавонистед яъне чанд бор такрор кунед, машқ кунед якчанд бор, бисёр осон аст бофтанаш. ин қаторро бофта тамом кардам то охир ва қисми охирашро дар ана ҳамин ҷо ҳамин тавр пайваст мекунем. боз бофтанро давом медиҳем. акнун оддӣ мебофем. дар ана ҳамин сурохиҳое ки ҳаст якто мебофем. ҳамин тавр. ҳамин сурохиҳое ки худашон маълум ҳастанд дар ҳамуно якто оддӣ бофта то охир ин қаторро низ тамом мекунем. яъне якто аз ин тараф мебофем. ҳамин гирдакҳое ҳастанд. якто аз ин тарафаш мебофем, якто аз ин тарафаш. оддӣ бофта тамом кардем ин қаторро. акнун 3 то тоқ мебофем. 2 3 якто кам мекунем. ана ҳамин тавр кам мекунем. 2 то бофтаи барбарро аз байнашон ана ҳамин тавр хел 2 торо гирифта аз ана ҳамон 2 то як бор симаки бофандагиро мебарорем. боз як бори дигар аз 2 тое ки мондааст аз ҳардуи ана ҳамин боз такрор мекунам, нишон медиҳам. 1 2 3
ҳамин хел аз дуто бофтаи бар ба бар аз байнашон гирифта як маротиба аз дутояш мебарорем, боз аз дутои дигараш то охир ин қаторро низ ҳамин хел тамом мекунем. боз нишон медиҳам 3 то бофтам кам мекунем, аз дутояш гирифтем, як бора баровардем, боз аз дутои дигараш. ин қаторро низ ба охир расондем. боз ана ҳамин шакле ки ба фосила бофта будем, боз ба фосила мебофем. ҳамин хел дуто занҷир мегирем, симаки бофандагиро тоб дода, чун пештара аз дутояш мебарорем, боз тоб дода аз дутояш мебарорем. ҳамин хел такрор мекунем. бояд дар симак 5 то бонад. پنج تا باند از همه‌اش یک باره میبروریم. من میتر یک بار دیگه پیوست میکنیم و انگشتمان را در پشت این بافته مونده در سوراخی در برش بوده انا میتر پیوست میکنیم. اینش رو نیست تا آخر همین خیل تمام میکنیم. این قطار رو نیست شکلی که نشان داده بودم همان شکل بافته تمام کردم. باز عادی میبافیم. یک تا از این طرفش میبافیم، یک تا از این طرف بافته‌مون. این قطار رو نیست تا آخر عادی میبافیم. عادی بافته تمام کردیم. دو تا یک تا کم میکنیم. دو تا بافتم همین تا کم میکنیم. باز دو تا یک تا کم میکنیم. تا آخر دو تا یک تا کم میکنیم. دو تا بافته یک تا کم کرده تمام کردیم. باز دو تا زنجیر میگیریم با فاصله میبافیم مثل پیشتره. این قطار رو نیست همین تا بافته تمام میکنیم. اینش رو نیز بافته تمام کردم. اکنون داخل کله رو پخته پر میکنیم. پس از پخته پر کردن یک تا تاق میبافیم، یک تا کم میکنیم. باقی مانده اش را تا محکم شدن کله تنها کم میکنیم.
کالاро маҳкам карда тамом кардем. Бо ранги гулобӣ бинии бузичаро медузем. ва риштаҳои зиёдиро ҳамаашро мебурем. калаи бузичаи мо тамом шуд. Мегузарем ба қисми бофтани рӯшҳои бузичаро мо бо ранги хокӣ мебофем. аввал 6 то занҷир мегирем ва 6 то ҷуфт мебофем. пас аз 6 то ҷуфт бофтан 1 то тоқ мебофем, 1 то ҷуфт мебофем. як то тоқ, як то ҷуфт бофта тамом кардем. 3 қатори дигар оддӣ бофта боз давомашро ба шумо нишон медиҳам. акнун 1 то тоқ бофта 1 то кам мекунем. یک то тоқ бофта 1 то кам кардем. як гӯшти бузичаи мо тамом шуд. ба ҳамин монанд 1 тои дигар мебофам. ман гӯшти дигари бузичаро бофта тамом кардам. акнун гӯшҳоро дар калаш медузем. калаи бузичаи мо тамом шуд. ба хотири он ки навори мо аз ҳад зиёди дилгиркунанда нашавад, ман тарзи сохтани занҷираи чӯчакро дар қисми дуюми навор ба шумо нишон медиҳам.